So wafamba bo. Angihambe kuhle umuntu wamshem. Hayi, I was trying vele ukufonela since makusenze ukuthi awuyawuthola ama gifts but fona bangasilaphi. Umama ngale kuvele bangafuni ukuthi ngiphume nje. Ngiphume enzima khona. Andabona ukuthi vele ukuthi ndikuvigile ama gifts ukuthi zinyatsoba romantic kan ufana uyozozithorela ama gifts sana ndakufonela kanti. Nyatsoba sweet zonothola ama gifts bani. Manje uma ubengafuni. No ama gifts acho andanda kuthengela. Hey. For Valentine. I love you. I love you. Awuna ngithanda ukufa abiza lawa. Anodura. Ndakalalela ibhalwe just for you. Ndikati aya unoya uchitora pa 10. Aya asekupirwa muroti. Unoya utomatora pa 10. Ngala mahle shi. Ndokuda. I really love you. Andanda kama chini ndizotanga chocho. Saka ngati sawedzera waste time ngati ngoti kaka iwi. Ayo zvanditi wangu wazotora ma gifts. Nambenzo thela ama gifts nokuthi gagaka iwini. Ayo zvanditi ndo zvatiri kuti kana so level bekuyitrip ufuna ukubuya lapho uzondlela ama cupbox lawo. Trip ekuita sei wanditi waya uzotora ma gifts. Tokuti gaga ngathi ama gifts nokuthi gagaka lokho mina ngasikhuluma kanjalo. Saka pa usakuradza kuti ausuda utokooperate. Hayi isengihamba vele. Uchenda usaona ina ma gifts angu. No problem, it's okay. Kana wauda kuenda it's okay ma gifts. Sufundlela ama cupbox lawo. Ngani ngonsela ama gifts akho. Wauda tundiganzira. Safunga ndokunyeka safunga ma gifts anotora mara. Ama cupbox akho lawo. Hayi, iona fungudza kuti ngangotenga zvinhu wongotora mara. Damn it, rigedza man. Ndichanopa Priscilla stupid.